Turabasuhuje bakunzi ba Newslab TV, turizera ko mumeze neza mu bice bitandukanye by'isi muherereyemo. Iyi ni televiziyo yanyu ibagezaho amakuru atandukanye kandi ateguranye ubuhanga. Tugiye kureba FARDC iteguje akantu mu mujyi wa Uvira. Bonane igomba gusanga umujyi wa Uvira uri mu maboko ya FARDC kumbaraga. Tugiye kubigarukaho. Turareba ibiri kuvugwa mu ntambara Makobola, ibintu byakaze FARDC na M23. Intambara yabaye ishiraniro, byose turabigarukaho. Turaza kureba hariya ibindi biri kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi, aho u Burundi iperereza ryerekanye ibintu bikomeye bwakoze mu mujyi wa Kamanyora. Turareba n'ibindi byose rero biri gutangazwa. Imyigaragambyo yamagana M23 mu mujyi wa Goma. Urubyiruko Gen Z muri Kongo ruteguye imyigaragambyo ikomeye cyane igomba kubera hara mu mujyi wa Goma ikamagana M23. Ibyo byose turabigarukaho. Wowe rero ukidukurikira bwa mbere ukaba utarakora subscribe, ushobora no kuba udukurikiye kenshi utarayikora, kandaho ubundi wikomereze. Reka rero dutangire amakuru yacu, turebe ibingibi umuhigo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zihize nyuma yuko zigize gutya zigakubitwa inshuro na M23 mu ntangiriro z'uko kwezi zikavanwa mu mujyi wa Uvira, byari ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12. Ubu ngubu noneho zihize kwisubiza uyu mujyi ku mbaraga. Izi ngabo zivuze ko zifite umugambi wo kwisubiza umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mbere yuko umwaka mushya utangira mu ijoro. Ni ukuvuga ngo kugeza saa 6 z'ijoro ingabo za FARDC ziraba zamaze kwigarurira umujyi wa Uvira. Tariki ya 9 Ukuboza nibwo ihuriro rya M23 ryafashe uyu mujyi. Nyuma y'icyumweru ryakuyemo abarwanyi baryo kugira ngo ibiganiro by'amahoro bisubukurwe, ariko risaba abahuza koherezamo ingabo zidafite uruhande zibogamiyeho kugira ngo zirinde ko FARDC yagaruka cyangwa se na Wazalendo ikaba yagarukamo. Kwa 24 Ukuboza rero ingabo za FARDC zakajije ibitero mu bice biri hariya hafi y'umujyi wa Uvira, ni bice nka Makobola muri teritwari ya Fizi. Zari zimaze iminsi rero zongera abasirikare muri Kivu y'Amajyepfo, hongera wabacancuro, hongerwa ibikoresho, byose bakabifashwamo n'igihugu cy'Ububirigi, kandi bigakorwa mu buryo bugamije kuza kwigarurira uyu mujyi wa Uvira. Ububirigi bwatangaga support mu buryo bwa tekinike ndetse no mu buryo bwa transport. Ibi ngibi byose bivunavugwa ko ngo hashowemo miliyoni 750 z'amadolari kugira ngo uyu mujyi wa Uvira wongere usubire mu maboko ya FARDC. Nyuma y'iminsi 2 Makobola igabweho ibitero, hari ubwato butatu bwari butwaye ingabo zibarirwa mu magana z'u Burundi n'iza RDC bwageze ku icyambu cya Baraka muri Fizi. Ubu bwato bwaturutse mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika, bwari butwaye n'ibikoresho bya gisirikare. Uwo munsi ababirigi bakoresha drone barenga 10 bageze mu ntara ya Maniema kugira ngo bafashe ingabo za RDC mu bikorwa byo kurwanya M23. Aba babirigi bahasanze abasirikare benshi b'abanyekongo n'abacancuro bari bahageze mu minsi 2 yabanje. Ubwo ni umugambi wo gukomeza uburyo nyine bwo gushaka uko Uvira yakongera gufatwa. Ingabo zavuye muri Karemi, amakuru haravuga ko zashinze ibirindiro muri Baraka. Muri Baraka ni ku ntera y'ibirometero bigera kuri 80 uvuye mu mujyi wa Uvira. Bivugwa ko ngo izi ngabo zifite umugambi wo kwisubiza Uvira, kandi ko ngo n'ingabo z'u Burundi zizabigiramo uruhare rutaziguye, ruri direct. Ariko ngo ingabo z'u Burundi zikaba zizambara impuzankano y'abanyekongo kubera ko ngo hari amasezerano ari kashe u Burundi bwagiranye na M23 yuko bukora abasirikare muri Kivu y'Amajyepfo, hanyuma M23 ikabasubiza abasirikare babwo yafashe mpiri. Ayo masezerano yabayeho u Burundi burabyemera. Niyo mpamvu ngo bari gushaka kujijisha
bakarwana iyi ntambara bambaye impuzankano y'abanyekongo FARDC. Tariki 27 Ukuboza haciyeho umunsi umwe Noheli ibaye, igisirikare cya Kongo cyatangaje ko abasirikare bacyo bari mu ntera y'ibirometero 7 uvuye mu mujyi wa Uvira. Ubu butumwa bwatanzwe na General Major Sylvain Ekenge wahoze ari umuvugizi w'igisirikare cya FARDC. Kandi bwacaga amarenga akomeye y'uwo mugambi ukomeye uri gutegurwa wo kongera kwigarurira umujyi wa Uvira. Abaturage bavuga ko ku itariki 28 babonye drone inyura hejuru y'umujyi wa Uvira, gusa ngo ntabwo yarashe. Bakaba rero bafite ubwoba ko icyayigenzaga gishobora kubahungabanyiriza umutekano. Ibi byiyongera ku bitero bya drone byagabwe hariya muri Uvira, cyane cyane mu gace ka Karundu ndetse no mu mazi, bigatwika ubwato bwa 23 ndetse bukagabwa no ku birindiro bya 23. Bikaba bivugwa ko ngo umugambi wo kwigarurira Uvira wamaze kugerwaho muri FARDC. Ku ruhande rwa Wazalendo naho ushobora kwibaza ngo Wazalendo abanywanyi babo ko twumvisemo abarundi tukumvamo Wazalendo, ko tutumvise Wazalendo. Wazalendo yo binyuze mu bavugizi bayo ndetse no mu bayobozi bayo Justin Bitakwira ndetse na Depite Wirimishiki batangaje ko Wazalendo yamaze kugera muri Uvira. Ahubwo ikintu gisigaye itegereje FARDC kugira ngo bongere bagenzure umujyi wa Uvira. Gusa ariko nanone muri Uvira situation hari imeze ite? Kugeza ubu ngubu bimeze bite? No kuvuga ngo ugiye kwitegereza usanga hari umubare munini w'ingabo za 23 zavuye muri Uvira koko, ariko ngo bamwe mu bayobozi b'uyu mutwe wa 23 baracyari muri Uvira. Kandi ubutegetsi bwabo 23 yashyizeho ubutegetsi muri Uvira bukaba bubangikanye n'ubwa leta. Iyo ugeze kuri tele abayobozi bashyizwe mu bice bimwe na bimwe by'umujyi wa Uvira. 23 nayo yafashe strategy ikomeye yamaze gushyira abayobozi hara muri Uvira. Amakuru atugera aravuga ko aba bayobozi 23 ngo yaberekanye ngo nk'abayobozi b'agateganyo w'abasivili bashinzwe ubutegetsi, ariko waganira n'umuturage yakakubwira ati ni abasirikare. 23 iratsimbarara ku ngingo imwe yuko idashaka ko ingabo za Kongo zigaruka muri Uvira cyangwa se abarwanyi ba Wazalendo bakagaruka muri uyu mujyi. Nkuko abayobozi b'uyu mutwe babivuga, izi ngamba zo gushyira abayobozi ngo ni iz'igihe gito mu gihe gitegerejwe ko haza ingabo zidafite aho zibogamiye ngo zigenzure cyangwa zirinde umujyi wa Uvira nkuko babisabye. Reka turebe none uretse gushyira abayobozi 23 ku bijyanye n'umutekano nayo hari icyo yakoze mu mujyi wa Uvira. Hari abantu ngo bambaye imyenda y'umukara bagaragara muri uyu mujyi wa Uvira. No kuvuga ngo 23 ivuga ko ngari abacunga umutekano, yo kwiravuga ngo ni local defense, na abashinzwe nyine umutekano w'imbere aho ngaho mu mujyi. Ikemeza ko ngari abasivili n'abayobozi ba 23 bahawe amahugurwa ku matwara ya 23 abakada. Gusa ariko igihari bamwe muri bo bafite intwaro. 23 igasobanura ko ntabwo ari abasirikare bayo cyangwa abapolisi bayo, ahubwo ngo n'abayobozi b'uyu mutwe cyangwa n'abasivili b'uyu mutwe, ariko ngo bahawe imbunda ngo kubera ko ngo dashobora kuyobora abantu barenga 500,000 bo muri Uvira. Bavuga hagati ya 500,000 na miliyoni ngo n'abaturage ba Uvira ngo ntabwo ushobora kubayobora ngo bayoboreshe inkoni, n'umutekano wabo ntabwo ushobora kucunga ngo ukoresheje inkoni. Umusivili yahawe imbunda ate? 23 mu buryo rwose n'uwabyumva cyangwa wasesengura arabyumva neza yuko nayo iryamiye amajanja iri hariya muri Uvira. Ku rundi ruhande nkuko abaturage babivuga, hari imodoka zagaragaye kari za 23 zigenda muri uyu mujyi, cyane cyane zigenda mu masaha ya mu gitondo kare ndetse no mu masaha y'umugoroba. Ibi nanone birerekana yuko 23 nayo mu buryo budashidikanywaho
iri mu mujyi wa Uvira kandi nayo iriteguye ko isaha n'isaha hari ikintu cyaba. Ingabo zayo ntiziri kure, ziri mu misozi iri hejuru ya Uvira ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Kuko nk'ubu ngubu uvuye kuri iyi nkuru, reka turebe iby'imirwano yo muri Makobola, aho ingabo za leta zifatanyije na Wazalendo ndetse n'Abarundi bamaze kugera mu mirwano hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Abarundi bagarutse. Ni ukuvuga ngo inkuru igezweho ubu ngubu si imirwano gusa, ahubwo noneho ngo abangaba ngo bagisohoka muri Makobola bakubiswe na 23 basahuye umujyi wose baraweza mbere yo kuwuhunga. Mwijoro rishyira kwa 30 nibwo izi ngabo zakoze ubwo busahuzi, basahuye Makobola nyuma yo gutsindwa imirwano nyine bari bahanganyemo na 23. Mu byasahuwe harimo imitungo y'abaturage ku rwego rukabije, amatungo magufi nk'ihene n'intama, inkoko ndetse n'ibindi bintu by'agaciro byari inkingi ya mwamba ku mibereho y'abaturage bahariye Makobola. Abaturage kandi bakavuga ko iri sahurwa ryabaye mu kajagari gakabije, risiga benshi mu bukene bukomeye no mu ihungabana rikabije. Bivugwa kandi ko abarwanyi ba Wazalendo basambanyije abagore bo muri Makobola mbere y'uko bahunga uwo mujyi. Ayo ni amabara abarwanyi ba Wazalendo ndetse na FARDC bakoze hariya muri Makobola mbere y'uko basohoka muri uwo mujyi. Ku nyuma yo gutsindwa mu mpera z'icyumweru gishize bavugaga yuko ngo bawigaruriye, ariko noneho ubu ngubu ikintu gihari nuko bamaze guhunga uyu mujyi, bakaba bamaze kugenda basahuye. Nukuvuga rero ibintu birasa naho byongeye gusa n'ibihindura isura, kuko n'ubu ngubu tuvugana muri Makobola harimo iki? Harimo intambara iteye ubwoba. Umurundi ngongeye yakamejeje, Umurundi yagarutse ku rugamba afite imbaraga nyinshi ndetse arimo ashaka byanze bikunze uburyo yafashe FARDC kwavansa bakagaruka mu mujyi wa Uvira, dore ko bivugira ko ngo bari mu ntuza bari mu birometero 7. Bikaba rero ari ibintu mu by'ukuri none bikomeze gutera urujijo. Turebye mu ntuza mu bijyanye n'iyo ntambara nanone, mbere yuko turi buze kujya mu yandi makuru, ariko mbere yuko tujya mu ntambara reka tubanze turebe imyigaragambyo y'Igoma. Reka turebe imyigaragambyo y'Igoma. Urubyiruko ruzwi nka Gen Z cyangwa Gen Z rw'Igoma rwateguye imyigaragambyo yo kwamagana ubushotoranyi bw'u Rwanda. Ni imyigaragambyo izaba ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere 2026, ngo bakazaba bamagana 23 bayibwira ngo nisubiri wabo. Ikaba rero ari ihuriro ry'urubyiruko na societe civile ndetse n'indi miryango iba hari muri Ugoma, ngo yamaze kumenyesha abayobozi b'inzego zibanze ko izakora imyigaragambyo mu mahoro. Imyigaragambyo iteganyije ko kuwa 5 ejo bundi, igamije kwamagana ingabo z'u Rwanda, ubushotoranyi bw'ingabo z'u Rwanda ndetse ngo no kuba barigaruriye ubutaka mu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwayo. Mu ibaruwa rero yandikiwe meya wa Goma, abateguye imyigaragambyo bavuga yuko ngo ari igice cy'abaturage ba Goma, bavuga ko bashingiye ku itegeko nshinga ribahereza uburenganzira bwo kwigaragambya. Bakavuga ko ngo ari inshingano mboneragihugu bafite ibategeka gutegura urugendo rw'amahoro cyangwa imyigaragambyo y'amahoro mu mujyi wa Goma. Intego rero y'iyi myigaragambyo ni iyihe? Kwamagana kwigarurira mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyangwa kwigarurira amabwiriza cyangwa amategeko agenga ubusugire bw'igihugu cya Kongo bwakozwe n'u Rwanda. U Rwanda ngo rwavogereye ubutaka cyangwa ubusugire bw'igihugu cya Kongo bufata ubutaka bwayo. Ngo gusaba ko habaho gukura ingabo za RDF 23 ku butaka bwa Kongo bijyanye ngo n'umwanzuro w'akanama k'umutekano ka Loni 2773,
kandi ngo kugaragaza ibyaha by'intambara byakozwe na RDF ndetse na M23 ngo birimo ubwicanyi, ihohotera cyangwa iyicarubozo, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, gukoresha abana mu ntambara, ndetse ngo n'ibindi byaha byose ngo byagiye bikoreshwa urubyiruko rwa Kongo, gusaba ngo yuko habaho ubutabera mpuzamahanga ngo ku buryo ngo abakoze ibyo byaha byibasiye inyoko muntu ngo bagezwa imbere y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Urwo rugendo rero rw'amahoro ruzatangirira ahantu hatandukanye kuri points zitandukanye muri uriya mujyi wa Goma, ariko rugere kuri Monisco hafi ya Serena Hotel, aho bazatanga memorandum cyangwa inyandiko igaragaza ibyo barimo basaba. Ni ingendo ni route zigera muri 3. Abazazitabira rero bazatangira 2:00 za mu gitondo. Iyo nyandiko rero izahabwa abahagarariye Monisco, abahagarariye uburenganzira bwa muntu muri Loni, Human Rights Watch, Amnesty International, bakavuga ko urugendo ruzakorwa mu mahoro kandi ruzaba rwubahirije itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka turebe niba urwo rugendo ruzaba, kuko ahantu rubiteganywa kubera na ahantu yaberwa na M23. Sinzi niba M23 izemera yuko uru rugendo rubaho, urugendo ruyamagana. Sinzi niba izabyihanganira yuko uru rugendo rushobora kuba rwabaho. Reka tuvuye kuri urwo rugendo rero twongere tugere hano turebe Uburundi. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kamanyola uherereye muri teritwari ya Walungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bwashinje ingabo z'u Burundi kurasa muri uriya mujyi ibisasu byarurwa mu 150, bikaba byarahitanye ubuzima bw'abaturage b'abasivili, abandi benshi barakomereka. Kamanyola rero hari mu hantu habereye imirwano ikomeye yahanganishije ingabo za FARDC na M23. Shashaka gufata kariya gace ka Kamanyola, gusa birangira izo ngabo zirimo iz'u Burundi zitsinzwe, ndetse bintandaro y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12. Ingabo z'u Burundi rero nyuma yuko zari zimaze gutsindirwa mu mirwano muri Kamanyola ndetse no mu tundi duce nka Ruvungi na Katogota, leta y'u Burundi yatangiye kwegeka ubwicanyi ingabo zabwo zakoreye abaturage bo muri turiya duce, ubwo zashingaga imbunda ziremereye ku butaka bw'u Burundi zikarasa mu duce dutuwe n'abaturage benshi muri Kongo Kinshasa. Umuyobozi w'umujyi wa Kamanyola Hassan Shabani yabwiye umunyamakuru Ted Mazina ko kuwa 2 Ukuboza aribwo ingabo z'u Burundi zatangiye kurasa muri uriya mujyi wa Uvira, bakaba hararashweyo ibisasu 150 byose bikaba ibyo byarashwe n'ingabo z'u Burundi. Reka rero tubashimire mwese twari dukomeje kubana, turizera ko bakomeza kugira impera nziza z'umwaka n'intangiriro nziza z'umwaka wa 2026. Mukomeze mugire amahoro y'Imana, umwaka uzababere w'amata n'ubuki.